arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu muslimin. Ingat ya, yang pertama musyrikin, yang kedua muslimin ya, tidak terbalik ya. Nah, udah. Yuk baca surat Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu Qul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du Allahu Akbar Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal a'la Allahu Akbar. Nah, yuk baca duduk di antara doa, duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni Allahu Akbar Subhana Rabbiyal a'la Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pintar, yuk baca surat Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha
akbar. Subhana rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Yuk baca doa duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhan Pak Imam sayang. La wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan. Enggak ada rasa ya? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada teman-temannya. Teman-teman, Mari kita melipat doa kedua. ya. Bismillah. Tetap kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Amin. Baca doa keselamatan dunia dan akhirat.